This weekend, we went to the Mothers and Children's Day Fair sponsored by the Chicago Mongolians. You эргүүлэх юм уу те? Сайн байна уу? Oh, nice. This is London. Sunglasses. Wow, it's matching your hat. За баярлалаа. Hey, give your money. Give your money. Oh, no more. Let me try. Ингээд хүүхдийн нэрийг бичиж бэлэг авах гэдэг очилж байна. Go get your bracelet, Guiga. Can I have your hair? Yeah, good job. 자, баярлалаа. 자, баярлалаа. These are game tickets, okay? I'll put it in here. You want to open this one? За Chicago хотын хүүхдийн баяр 2022 өдөрлөг ингээд нээлттэй хийж байна. Тэгээд энэ өдрийн маань нээлтийг хийхээр хуурчин хамтлагийн хүүхдүүд маань багш Отгонбаатартайгаа хүрэлцэн ирсэн байна. Тэгээд цөмөр алга ташаад хүлээж авч өгтъя.
орчин багийн хүүхдүүдэд тэгээд нэг шижгэнсэн алга ташидэх үү? Айгуу сул байна. Та нар хоёр санаж байгаа эцтэй нь хурц хүнрийн хамтлагад Отгон Баатар багштай баярлалаа. Тэгээд хурчин хүүхдүүдэд баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрөөгөөрэй. It was nice to spend half day interacting with Mongolians and eating Mongolian Khuushuur. Overall, the event was well organized with lots of volunteer support and great arrangement. It wasn't easy trying to get 500 children to race, but somehow they did it. Why are you running? Why are you running? We enjoyed the show and all the fun activities they prepared for the children, along with the free prizes and gifts as well. Thank you, Chicago Mongolians and community.